tahun dah, dan sepanjang bulan Disember, sepanjang bulan terakhir tahun 2025 ni, aku berjaya atau aku dah habiskan lebih kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 title komik ataupun trade paperback. For those yang tak familiar dengan format trade paperback ni adalah kompilasi ataupun cerita penuh untuk setiap komik yang aku baca. So ada 6 title kat sini. Aku nak share my comic book that I finished reading for the month of December. Right off the bat, aku ada komik What Rival Volume 1, More Than Meets the Eye. Okay, siapa yang into comic books, aku rasa komik ni aku kena explain sikit lah pasal apa. Dia basically is a surprise title yang dikeluarkan oleh Image Comics, bercerita tentang the absolute origin of the Transformers, ataupun lebih tepatnya the whole Hasbro Energon Universe dekat sini. So volume 1 ni dia collect issue 1 sampai 6, What Rivals, menceritakan tentang asal-usul Transformer sebelum jadi Transformer. Tapi spoiler alert, hujung-hujung tu nanti kita akan nampak dia akan bergabung dengan IP ataupun merchandise Hasbro lain yang popular, yang pernah jadi kartun yang popular in the 80s dengan 90s. Of course, spoiler, aku cakap tadi, yang ada kena-mengena dengan Transformer, G.I. Joe, and yada. Itu je kalau beritahu. It's an interesting read. Aku beli komik ni sebab it's written by none other than Robert Kirkman. Robert Kirkman ni dia popular sebab The Invincible, siapa tahu Invincible dengan The Walking Dead. And dia ada satu comic book artist nama Lorenzo De Felici. Lorenzo De Felici ni aku suka dia punya artwork, very European, very animated dan very clean. So it's an enjoyable read while looking at the artwork. So that's number 1, What Rivals, collecting issue 1 sampai 6. And next, aku ada a comic book written by Jason Aaron, and one of my favourite artist juga, Doug Manker. Cerita pasal Batman, tapi bukan setting kat Gotham, dia punya setting kat outer space. Dia jadi rogue dekat outer space, dia jadi pelarian kat outer space, dan dia kena survive, dan dia kena cari jalan lah macam mana dia nak kembali dan balik ke planet bumi, especially kat Gotham. So it's very interesting, very unique look at Batman, macam mana dia survive outer space, dan cerita dia sangat menarik. Okay, so this one is called Batman Off-World. Second title. Third title, I am extremely surprised, shocked and happy with this title, Beta Ray Bill. Semua orang kenal Thor, tapi semua orang kena tahu juga yang even though dia belum muncul lagi officially dalam the Marvel Cinematic Universe, I think in the near future Beta Ray Bill ni, kawan baik Thor ni akan muncul juga. So this comic book is called Beta Ray Bill Argent Star. Okay, ini pun compilation juga, dan aku sebenarnya start off interest pasal komik ni bukan sebab Beta Ray Bill, tapi sebab dia punya writer and artist, an upcoming star called Daniel Warren Johnson. Look out for this guy. Look out for this superstar in Rise. Dia sangat power, guys. Right? The second most wielder of Mjolnir ada kat sini. So recommended yang ni. Seronok aku baca. Awak dia ada match between standard American dengan your manga, anime style punya paneling, action. So Daniel Warren Johnson ni memang baru masuk dalam senarai favorite artis aku lah. Dan sekarang dia punya role sebagai writer pun ada dalam ni juga. That's number 4. And the fifth one, everybody is talking about absolute DC, absolute Batman, tapi tak ramai orang cakap tentang absolute Superman. This is your absolute Superman. Okay, your multiverse, a reimagining of your DC superhero dengan different background, dengan different origin. This one is again written by Jason Aaron and being drawn by Rafa Sandoval. Okay, yang ni dia tak ada Fortress of Solitude, dia tak ada your standard Clark Kent jadi reporter, tak ada. Yang ni very gung-ho, very hardcore, dan very, orang kata tu, very jantan lah Superman. Okay, this one is Absolute Superman number 1, collecting issue 1 to 6 of Absolute Superman. It's called The Last Dust of Krypton. Very well recommended, guys. Yang ni.
Okay, my fifth read is The Ultimate Invasion. Aku adalah seorang peminat Ultimate Marvel. Siapa yang macam pernah dengar Ultimate Marvel ni, let me jog your mind a little bit. Ultimate Marvel ni adalah reinvention of the Marvel Comics masih turn of the millennium. Tahun 2000 dulu, where it all started. Semua karakter-karakter, main karakter Marvel telah diberikan nafas baru dengan origin yang fresh. Sama juga macam Absolute tadi tu. Cuma yang ni dia start tahun 2000. Okay, ini a bit later. Yang mana semua superhero, main superhero Marvel dapat a new origin, a new suit, a new storyline. Even so, siapa pernah tengok atau dah tengok, aku rasa ramai dah tengok Avengers dekat wayang kan, dia sebenarnya based on the Ultimates, which is this Ultimate Avengers version dalam movie. Dia ikut inilah. Tapi dalam Ultimate Invasion ni, cerita dia pasal one villain yang tak pernah, tak boleh dan impossible nak dikalahkan. I'm talking about this guy right here. Okay, very interesting. Siapa dia villain ni aku tak boleh nak spoil sebab it's really too good to be spoiled here. Cuma aku beritahu dia macam ada link dengan Avengers Doomsday yang akan datang. Watch out for this guy, ya. And last but not least, besides artwork, besides story, aku juga adalah seorang peminat komik-komik independent. This one is the same guy yang create Kingsman, yang create Kick-Ass, yang create apa lagi, Wanted. So Mark Miller finally bawa semua karakter-karakter dia, semua karakter yang dia buat dalam Miller World yang aku cakap tadi tu, dalam satu komik yang bernama Big Game. So Big Game ni selain daripada dia gabungkan semua creator own series dia yang aku cakap tadi tu, Wanted, Kick-Ass, Kingsman, dalam satu komik, dia sebenarnya berfungsi sebagai sequel kepada Wanted. It's a two-in-one combo. And also Pepe Larraz. Pepe Larraz is the main reason aku baca dan aku rasa seronok dan shock layan komik Big Game ni, issue 1 to 5. So there you go guys, Big Game, Ultimate Invasion, Absolute Superman, Beta Rebuild, Batman Off-World, Void Rivals. These are my final read for the year